Good morning Genu family and Karbi Long, and welcome to my YouTube channel Genu Vlogs. And ada prang 8 o'clock alo and nili tumho dak pale dam saranang po alama bini RONGKETONG do 8 o'clock pen ladak dang nang itu screen nong tek malong po timetable ateng pen la si ni lita dak pale dum saranang po and jo ada prang traditional ting thang bon pedal lo nili mo an la RONGKETONG pot and a video and on that and see nili traditional dress and thing thang people non gala ne bong rohit phan si ne bong rohit phan ing thum si khoda RONGKETONG an nam sarang nang pu. Okay, Karbi Long, non dah main place bang nang le elo, ani bong ado lo bahini pini ge rohit and lapu nong e, and non pini day 2 lo, and ni long Karbi pindeng cing thang sedat gidi ya, non cing thang bola ing non, oh don to direct Karbi pindeng sih cing thang lok lo, okay, pamu asin pe non asin pa practice chat lo, and cing thang lalo de don to yo, celon le ma comment section lo people no don to, ya bang ikat lo. Non really dota pala sila nili drone shots and phone bato kato ko istame drone shot lang ignanta.
And don't know really drone shot lang kangai pen non lada I love tara lang so boyo. Non se light height fitting bomb lang mal so boyo. Lang so pa meka lo bolate yo. I love tara lang so bo. Lang mai tu sen ladi jamli thonda dolo and bong proga dolo.